na boigo ekogokiriso yao chingaki ogoswasa yiga kurigiriria amabati yiga ntubwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyugo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi kinsi uraganie bagotebererie company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibego babwate Dumarang ayuare aye chigage emerongetato asama mabati ali aye chigage emerongibire na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate ligani kabwate chikala bunabone lia chako gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate liga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya mabati liga ase nyumba yao tutari rero ase Ouru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yo akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango edukenyiga ya Ouru superstores yego toka se nyumba ya Ouru complex imiyo muchigo busongo iyo irangene duka Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ire angene bengi ya credit bank asamange bakeresi migweterase chinamba chabo 0111161500 Ouru superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Aha, kwa hiyo umeamua kuumwaga mchele kwenye kuku wengi. Mbona mimi na yako siyasemi? Mwanaume gani wewe? Kutwa kujilizaliza. Sehemu ya kulia mimi, unalia wewe. Ukirudi nyumbani unalala tu. Haujali mwenzako nimekula, nimeshiba au nina njaa. Au niwaambie watu kama mchezaji majeruhi. Kwa mwezi unacheza mara moja tu. Niache! Dada, maneno unayamwaga hayo. Niache. Wewe umeamua kuyamwaga. Kuanzia leo watu wote na Were buya nende umwancho muligirire nigo cyaragire cinsa ikome cyabona maragoba ne kirongo kwarigania ase kionga cinga kechiga kuraso muno bimanyerero nigo tukubwaterana nere ven nyabuke na kura studio kabire nere Kevin Ongeri nkuruko Matilda bayo karanseke erine nyare ukomanya asenjira yoko yachutia nekero tuguchaka ekionga nigo nguchaka kura ase cinsemo guse kuraso muche okeroka ekero bono abanyanyimbo bachakire obutuki kubwatekana nege kura ase umusawo yo mubwe myaka yegato omubiroye onyara gutoka kore egesima ime ase omuchio yo okeroka korengana ne amate nigo banyare komanya abanyanyimbo na omo nyagusira Zakaria Nyasende nigo bono anyare ko bagakubura kurwali tuko lya Jumamosi wekera ekerorero anyara gutoka kare ase egesima kore ne amate yae nigo ekoboria obwene bwaye bunyare gutoka erinde banyare kumanya ninkikerete erego siria obugima bwaye Joseph Nyasende omwana oyo iga osirire bono iga twanyorire noyone igako Zakaria Nyasende Nyamwaya abwate myaka 20
iga kenganite kurunga ya renge Jumamosi wa murigiri twakirigi report ya ndonsi iga ndara tware kwanda polisi agara tochiko kubeka report lakini bahati mzuri report ya changa iga kare regesima segete omenora twaganda baka omenora rende twanya no manenera iga korore kananga iga itire buriange aitire jinyundo senyundo gosengi iga itire goitwa tokubeka report imena go jungu sarende tareko sana nyore yo muitete nuru akukuwa na shida yoyote hata akikutuzi akukuwa na shida but ni aje apatikane kwa kisima ndani ngiagutokera orore gisima ime fata mo ngakingi kia mwirite guciga ariri tangani wikato takire tumanye ngaki ngikia mwirite guciga ariri tangani maybe umuntu bwe proti wose maybe umuntu raro mo connected go chororo igo lakini ulitabu ati mangana mange akukuwa na shida hata nitusi mimi siwezi mpiga tingo murwani tingo mokorera kende because nina maito bokongo bwae nimete shida yae but ngikia mwirite gari ritangani ekina kinde keiremanye gose tomanye ntubu n'abantu baminto tomanye ngikia mwirite gesima keli bakaga ikansari nege tambe sana gesima keli ngikia mwirite tororo ritangani Ishmael maarufu Oingo. Mimi ni mkazi hapa na huyu Buda ni babake ndio landlord yangu, naishi nao plot moja. Alitoweka kutoka karibu Jumamosi tukiulizana. Sasa kufika leo asubuhi ndio tumempata tayari ameshaelezewa ameshaanguka kwenye kisima. Hatujui sababu ni nini na cha kilimfanya. Ila amepotea kwa muda kutoka Jumamosi. Tukimtafuta na tunaulizana. Mimi ni mmoja mkazi naishi kwa plot yao hapa Keroka. Yao tu serikali tusaidie. Wancho murire gutigana nayo ni kubono omujumbe o Kitutu Chache South omoske Anthony Kibakendi nituko oria rero anyare kubwatoka ebimeri bechi avocado wetania chiribu komi gochase abaleme bonsi bagotoka sichuodi chonsi sano chire inse ye bunge ya kawokwana na barabo ni kubono anyare kuboria basimeke ekemeri kya avocado anamono keria kose variety eri emanyakanete buna has unenchire yamo yokonekia buna ekemeri kyo kyanyare koba ikingencho muno kyagira nigo gikwira ribagari ke nabo igo kyaira achinga kichinke agukina na nabo atebire nigo anyara kwera buna ekemeri ekyo nakyo kiganiri ase echiro ya makiaya. Jino Mheshimiwa Anthony Kibagendi mujumbe wa Kitutu Chache South rero enachire igaiga obisi yeito ye constituency amo naba teneneribe chi location chi sub location na chi division cheito noriore acting DCC na otore na buga etuachire ko release emete avocado ebimeri bya avocado enye korukuna has avocado ya tenenkiri abantu all over the country na into tokarengere rirende toteme tokonya abantu baitu banyare konyora these seedlings chinyare ko bakonya. As we speak, rero, we are releasing about 10,000 seedlings. Before last year, sometime in April, narontu arwete close to 6,000 seedlings. Igontoge ndrete go suguma erinde in another 2 years tonyore tu arure a total of at least 25 to 30,000 seedlings. Abantu baitu banyare gusimeka this has avocado. Has avocado mumanyete nere export quality eko nyara koba for long. Yatu muguchi chinse cheisiko gochi America gochi China gochi England erinde enyare ko abantu baitebese ebese ra nyare ko bakonya basomeria bana na ende banyare kugenderio babo etogotebia our administrative officers chi DCC ACCs our chief assistant chiefs my office the constituency office our CDF office my coordinators for ensuring that this exercise here, we truly appreciate the effort that has been put in. We also want to appreciate the Ministry of Agriculture in Nairobi that we are working on this project together. And it is a project that I have tried to push in the entire county. Na Nyora, a lot of seedlings, Ngatome Chindegochi, other sub-counties. And then today, we are doing the launch here in our sub-county. So we appreciate even the effort of the media, Kanyago somia bantu baito that these seedlings will indeed transform lives. And we are telling abantu baito iga, if you are able to afford at least 1 or 2 or 3 other seedlings, tema bwegolere
elindo nyare kogendereria biashara ebi biakonyira abantu baitu kuna abantu kuru Mount Kenya province. They are doing very well in the issue of amanganaya has avocado nyare kubatenenkia, and I believe we will get there. Ena chagete program we asengencho emegondo ya ito Kitutu Church South nemeke. So oyo no mote urabeka se kona ye compound yao usotu ale mete bere tatu, because one tree ekerea bere machua na bego kwa up to 14,000 shillings a year. So if you have 10, that's 140,000 shillings a year from this particular breed of avocado. So we appreciate ntoga ndreko kore egasi Chinga kechecho nigo umuske kibagendi anyara akorera buna nigo ebunge ya Kitutu Church South yanyare komentwa chi location chi sub location na boigo nonye na bagambi abaya bono obara chi konyara oso habisi funenjiremo yokoenekia utingia oborendi na boigo ase chinsemecho kwanekimna abantu bonsi banyare komenya bare no borendi. New administrative units, especially in vast locations and sub-locations kama zingine ziko pale Boguseru, hapa town kidogo, Nyakoe, pande ya Nyatieko kwanza tunaenda kupata a new location and a sub-location, na pia niliona barua ambayo imeandikwa na ofisi uzuri inakuja ku reinforce what I had already requested. Mugambi Simon, karibu sana and congratulations. Yeye sasa ni chief, full chief. Sasa tusaidie kuchunga area ile. Iko maneno na bwana ACC na DCC active. Ninaomba mshike hawa mandugu zetu muoneshe kazi. Kwanza wale wamekomaa kwa hii kiti. Kina Lawrence Magaki, shika hawa kina Vincent Mkono. Waoneshe kazi. Napigiwa masimu mingi, shida hivi. Ina emanate from them. Ninaomba sababu hatutaki kupitana nao kwa vinyoro hapa. Washike mkono, mnyoroshe, si huyu amekoma. Huyu akochonjo. Mimi nasema hawa wageni. Karibu kiti. Wasaidie waweze kujua vile kazi. Kurwa ase serikali enene nigo umurai wense muske William Ruto ritukuria rero anyarire kumirana na barandia aba bishop na boigo abateneneri bechi kanisa ao ase amagacho amanene a State House ka ukwana nabo obare abateneneri bechi kanisa nigo bono anyarire goteba erenale tayare ekegima ase ogotemo okonene kore ase umwaka wobochori umwaka 2027 na boigo nigo anyarire kuboria bonsi abakwamireria serikali bonyare kwenana amaska na wego chinga kichinyororo anomono ekiro agendete gwikirania igati yechira chiria alirete awa Kenya. Mimi niko kwa tayari kwa mtihani. Hiyo mtihani tutafanya 2027. Mimi niko tayari kwa hiyo mtihani. Yes. Mtakuja mniulize. Mambo ya uchumi mtajibu. Mambo ya kilimo mtajionea wenyewe. Mambo ya SHA mtaniambia. Mambo ya affordable housing na mambo ya markets na mambo ya hostels na mambo ya ajira ya vijana mtaniambia. Na mtaniambia nani yako na mpango bora kuliko hii mimi niko naye. Hawa majamaa wengine hawawezi kuwaambia mambo ya uchumi because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia mambo ya masomo ya watoto wetu because they don't know and they don't have a plan. Hawawezi kuwaambia chochote, watawaambia Ruto must go. One time, Kasongo. Sasa si mmewasikia? Wamewaeleza mambo ya kilimo hata siku moja? Wako na mpango tofauti ya ile mimi niko nayo ya mambo ya matibabu? Mwanjo murigire chinga kechecho niko bono omuske William Ruto anyara kwiraneria kanisa ao mbuya ase okumosabira ane muno ekiragendete gwetera chinga kechiga chengongo na bwigo kwamereria ogotindi korwa ase abari asensemo ya upinzani. Mumeniombea Mungu nikawa kiongozi wa Kenya. Mimi naelewa Biblia. Mimi nimefundishwa Biblia. Inasema mahali kuna umoja, pale Mungu anaamuru baraka.
Mungetaka mimi nikuje niendeshe Kenya kwa migawanyiko? Na mimi najua Biblia inasema umoja. Surely. Ndio hii broad base sasa, nikasema wacha hii broad base, Mungu amenijalia, amepatia nafasi, Mungu ameleta hii sasa, tuweke watu wote hapa, kwa sababu hii serikali ya Kenya inatosha Wakenya wote. Sio lazima wengine wakuwe nje ndio wengine wakuwe ndani, tunaweza kuwa ndani sisi wote. Sasa si tuko ndani sisi wote, iko shida gani sasa? Sisi tukae hapa sisi wote. Kama iko maneno tuongee hapa ndani. Kama iko mazuri tugawane hapa ndani. Kama iko ile iko tujibizane hapa ndani. So mimi niko hapo kwa kuunganisha, kwa sababu I am the symbol of unity in the Republic of Kenya. Na Wakenya wote wanalipa ushuru, wako na haki ya kupata nafasi yao katika serikali ya Kenya. That is the essence. Mwancho murigirira ste oroboti oro no tugukorera ekeonga chinsa 10 cha bondo maragoba ritukiriga ria Jumatano kurinde ayo na yanda mange no yanyora asenjira iri iyo bwikirano kiuma ekoroga chinsa ibere na bwigo chinsa nyecha lero maragoba unaratukore twasore na mkate eno kukurinda siboniga yarigane kigima ase umurobero obwekerorano oyora chigocha ase chitageka chinke chire bosio chingro kwa Matilda Vaiva twaravurigiryo bia wika na inde iritukori ankyo nyasaye oyo. Eduka ya womo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense liga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chechi brand ao ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na bwigo chiria chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriria gatigati wekariguri ria bantabatinu bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo bwochoganya chirangi wikabunuraganye bwochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bwokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora bwikirano tutarire rero elibwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakiresi ngwetera ase namba chabo 0111161500. Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu.